В 42-й школе имени Эшрефа Шемизаде Ахмеджита собрались школьники со всего полуострова. Они участники ежегодного фестиваля «Родной язык бесценен» и неисчерпаемы духовные богатства народа. Тіл халқының ең қиметлі барлығыдыр. Мақсады серлевасында энде избатланған. Ең esas ана тілімізді сақламақ, ана тілімізді илерілетмек, талебелеріміздің ижатларыны, yönelişlerini, yapқан işlerini ilerletmek, inkişaf etmek. Esas maqsadımız bu. Bundan da gayrı vatanperverlik duygusunu aşılamak, öz Korantalarında olған kıymetli şeylerini tapmak, onlarını tarihini öğrenmek, hikaye etmek, ана тілінде çıkışlar yapmak. В рамках фестиваля прошло 2 конкурса. Первый из них – «Кырым менің ватаным» имени Юнуса Кандыма, где школьники представляли свои литературные работы. В этом году они писали об учителях родного языка. Среди 60 работ 18 были признаны лучшими. Заечный мектептен келдім, 6-й сыныпта оқыйм. Мен өже ақында яздым, вебанжия қазандым. Другой традиционный конкурс фестиваля «Айледи Герлеклера», где юные участники представляют семейные реликвии. Старинные головные покрывала марама, пояса кушак, изделия декоративно-прикладного искусства, которые, пережив депортацию, вновь вернулись на родину. О них рассказывали участники конкурса «Айледи Герлеклера». Бүгін бұл ярышта мен өз айле нағышчылық фағалиеті ақында лав көрсетілді менің видеороликте. Өз Айша Картанамдан қалдырған 2 марама ақында. Бұл 2 марама сүргіндікні кечті ве Қырымға менің байқанамнен келді. Мен бітамам сеферлікке келген, онда еске марама көріп, мен оның тарихинен мерахландым. Ве бұл марама ақында презентация азырладым. Менімше, Айледи Герлеклер бұл пек әмиетлі. Алабаш кандидат койындан мен келдім. 1-ші сынып талебесімен. Мен бүгін дейдім Алабаш кандидат кой үшін. Яушқа мені анам азылады. В этом году конкурс прошел уже 19-й раз. Организаторы конкурса отмечают, из года в год уровень работ растет. Ең қуанышлысы одар ки башта біздерге 17-15 жыл evvelsi келген балачықлар, енді өздері ана бабалар олдар да, енді өз балаларын бұл ярышқа кетірелер ве демек işimiz devam ете. Виртуаль музейіміз еп чоқлаша. Работы финалистов будут опубликованы в виртуальном музее «Айледи Герлеклера».